Lah, itu bau lu. Nah ini guys, nih lele. Lagi mantap. Siap, Saiful bilang. Apa aja? Tukang eksekusi tuh pembunuhan malam-malam. Belum. Ya bumbu padang ya. Padang. Bumbu padang. Ranca mana? Ranca Banda. Nah, juru masak mah tuh percaya kita kasih dia orang mah. Masak keras, sekaya disandingnya mesti ke sabara tapi enggak. Oh ya. Nge-review. Kurang nge-review ngarenos bumbu lele sederhana tapi maknyos. Nih guys bumbunya, nih bahan-bahannya guys ya. Ini luasnya guys, lihat dulu. Mantap. Wow, kayak bau koneng-konengan. Wes. Lah. But, are you serious? Penuh ya. Terus kayak kira saat. Boleh kalau Pak. Enak ya, enak. Ya. Mas ya. Mas ya. Coba. Wih, mantap wih.